Ukertong MLA ke UDP nanong thamai upa Jamino Maltho haka singiningkong ulalit bantep kerteng nak kebenta ke election MLA ke banlong haka arpunyo terik mentau benai. Habakren biklap pathai kubor upa Jamino loong ba omdei setia ban sengau sarong namar baka miglaya menta kedon haka kerdan kebasan haka jengdok. Kebanga kuah banong hang ni kalong ba ngaklam pat kentiap seng ngadon haka UDP naduk mga job aduk mentaro ngadang yang scam ni haka UDP ke haba aya yalap election ru ngam nadon palat kata ke problem nak yang kejonga nomor ba kipat ba kila itu ya ha bat kila itu ya ke seng kejonga kejing e jong kiwe ki candidate kalong kejing kentiap seng kejongki kejing switch ya ke allegiance nak yang kejongki dia ngasmo ba akini ke kenti ke pemerintah walada nakiwi ki kenhon ki pendan kam da ki buat ki prepare ban job election ban thiet ki ba akini ke kenti ke pemerintah bang ke ke election na kan optimize constituency on the goodwill of the people ngakwa namar kan optimize constituency ke constituency ke Badan Burom it is a respectable constituency and I'm banging this election on the goodwill of the people. In spite of the money factor playing a major role, kumbakalong menta kajing the bisa hanok thamai bachikwi constituency klalong shabapalat de ngang skwa ban ong tang ding away baka politics of development kadai banwan hakmat baka politics of envelopment kadai banwan chadin di menta kaya ta politics of envelopment haka jaka bangin focus on the politics of development. Jadi nak kita tahu bah abang apet ya ke jinglong ke jingman ke state ke jongi ke jela ke jongi ke jinghiar haka baidai bat ke imlang ke salang ke sensyar ke khadar nasmoba hidupan shim ya ke challenge mentah ban penthamai biang ya ke sensyar ke khadar haka ke jela ke baidai ke jongi ngidon kata ke jingkermen bangin yo ke jingjob Don Burom hakani kenti pemerintah bangin job pun si tu mendai bangin job tang kendian mud nomor job tang kendian mud kam don jingmud bila rangi job pun mud kemud ba lati kena ba ka UDP kanyalam ni kena sarkar ba chief minister hakani ke kenti pemerintah undai na ka seng UDP pi kumbakalong menta apa pipet wat hakani ke sarkar kepala rimru ka UDP ka don tang rimud Henry ka UDP pada kadon bentah akan ke sarkar ban provide ya kata ke stability hak jing ya bet ya tenti jong state ban jong ke sarkar kila datang hendri mudru ngila la ban le sibun hoi ngamong ba ngi biang dot adong sedong ngiru ngidon hi ki jingduna hang ne hantai kum ke UDP tambangin persyang ban penwandur bentah ya kan ke seng ke jongi nang ba ngila ban sandur ba ya kan ke sensyar ke kadar ke lenti ke badai badak kom ke badai ar hajar khat lai ngi job tang prangut ngilayan ne haka opposition haka liang persya sansnem nadu ar hajar khat lai hadu ar hajar khat pra re ar hajar khat pra naka prasit ngala hiar syakan riusit ngila songlungo kumno bau patba klam ay ke jikersyan ngi du ar hajar khat pra walada ngila don haka seng haka liang persya lakum basan snem mereka basong tenat pada post 2018 nakaliang jungi kum ke UDP ngila nang kiu bat ki babun ki MLA nakiwe ki parti ru ki lawan ban join ban ngi ibun ki noyelam nakiwe ki parti ru la join ban ngi dengan sontu ba kata ka jingbe hak bai dei bakal air jong kali UDP kalong ke bejur haduk kata bat kadon nakaliang ke jing ban song nakipat ba babun balang bamentahi kalau ada kepali jungi kum ke UDP bangin mat no yu lakam bangin yo man sensyar no ya kena state